Sofo Ogyaba oba movie mu no o ye Sofo dada Sofo Ogyaba onye hie nie asofo jelo de pesika cause no oba say so timi be chicheska timi to drink emaye but the Kwaku Manu can right cause na me ko TikTok the we are Sofo Ogyaba nkofo bi di na tam a concern akona bi a so go try to say o say enti Sofo Ogyaba me kwa me hu say di na tam no eye me ya sa Sofo osu be mpai okoma Sofo Ogyaba osu ban paketwa no akotwa no TikTok no me na nantika by boy ne so ye Sofo but enima a wo ye no enima fi sa Sofo osu be mpai oye masem o de asofo di na to no so Sofo osu be mpai ufa hook up celebrities ye guys ye nya sebi ma wi o mo de awie na wo sa o mo se nkana ne great people say oh Canada oh USA and also oh UK na so hwe me sabre ya so people send this scam at the back Ghana me comfort lemfi at the amount lemfi say me can tell say first time and we use lemfi at the money transfer or the $30 essence account or when they put the best rate on the money transfer market charges be any transaction be obe e free channel so say life ababu say promo code abe use e Poleeno Poleeno and your promo code the decrani will be the lemfi at transfer scam at your bank account so and as a mobile money wallet so lemfi abba amameno mienum into ko Apple Store and as a Play Store na download the app no and lemfi for your money transactions in all right, and then so your Sunsum Shebium, aha, Poleeno Multimedia, and the name still remains the fresh boy Papa J. And I'm going to Sunsum, I'm Fedria, and I say, share your baby and come and I say, Sunsum is fresh, you know. But I'm black, I have a pow. No, the tree in a good, honestly, the only Rasta and a Rasta ain't neat, pa Rasta, me who am, we mean Papa Kufi, Sunsum Rasta, and a parallel, you be time. Patapa, I didn't fatam. New face where Rasta. The way be amfa or the new contact was so Patapa be amfa. Me purely. I'm so purely. But Rasta abwa, Rasta abwa pa. Oh, but Rasta some my wife. Hairstyle, I'm my wife. What you say hairstyle? I'm my wife. Say me say my wife tina me yeah. Yeah. I did all you say mo won ye. I want to wo ye nti me. And I'm my wife. Yeah, why are there? Thank you, bro. Why a fine boy? Why a fine boy? Black. Why nice? I'm come to be home. Why nice? Kai, fresh boy Sunsum. What I say? I'm a fair cope. 8 minutes Sunsum ho fair any. She always 7 minutes Sunsum share there. Let just say enkomo e wo ho ankasa before see be di enkomo no. O Canada, o USA na o UK. O send this sika e dey aba Ghana e lemfi. Lemfi say me kan tell say when you so lemfi enfan send this sika na your first time $100 e kwa or the be kakra be dem e be ka ho. For promo code if any say Poleeno. Promo code no Poleeno. So you use promo code Poleeno. Lemfi e de kakra be san dem e de account ho. Lemfi so betimi send this sika e de about mobile wallet so and as a bank account so. Enye sika keke e na wo send. Who send this sika e de abra busuafo kwa no. Who sign show love and support e de amount obusuafo. It's all about Lemfi and when they say obia e use Lemfi e quote the best rate. So we do $50 eco CD. Lemfi no rate e was ropa. For Lemfi e send usika abrebia e fast. How be him? Lemfi na o send this car or send the car ho. O pewe na o pede. Wo yenko na fe yene Sunsum ahofedua. Enko ena yenko twetwe enko na before kwase ye betwetwe enko no. O t-shirt 17th May ye kwa Accra a country called Ghana. A country called Ghana. Ye ko John Kasalewen. Ni movie na odeba na 17th ye wa Accra National Theatre. And 25th ye wo Kumasi CCB Auditorium. And afi first and also ye ko eye sunyane. And obedi ka ya Accra na 17th May. Na Kumasi dey na 25th May. And a 1st June. Accra ye first. Accra ye 17th. As na Kumasi 25th. Okay. And a first eye sunyane. Okay, we make catch ye fans ni adore for say ye me support you ni ko John Kasalewen because movie na no thing. Yeah. Obi am na number support. So open asem, so open asem. Yeah. Bra, never support. Na me nshiramu. Fantastic. Yo. Yeah. Boko there. Nyankopon ama de patch e tia CG just da ma Nyankopon ye ho ye. O ba aka, me si mo hotel bra be chia me a o se so se dey asem aka to me tey o. Na se me nsuro. Asem aka kan me tey. Na se me nsuro. Me na me de me ho. E na ba hotel. E na mate se o ho na se me chia me se me chia wa se ne ba force. Na me wa baba bi na me wo na ba be chia me tika me hu. Ho nye me se ntia. Ho nye me se. O ni ba be din komo kakra. Asem bi one or two bi happen am person ne ye di ho enkomo. Na se me hu se Kwaku Manu aye video bi na ogina aye Sofo aye friend no Ogyaba
na mu nyina mo ne ne twasiri no o Sofo no twasiri na ase Kwaku Manu ene yi ka se ase wadane social media pastor na baby a wadu in life no eni kwa so ba social media e ba gina obi kura fa so e kasa etia no e ma o kan se mebe no so na nam so ma Sofo Ogyaba so ba bonten akobeka bi ere che Kwaku Manu se Kwaku Manu badaben obadaben ono e ba be gina e be ka ono na sem no no see so na Kwaku Manu ensi so ba bia ese akwakoye banter between Kwaku Manu and then Sofo Ogyaba edi sa issue we na mpese ene yehwem na ye kan wasem na wo ye Sofo a ehu hia se obe use social media na edi kan no ma fast jama onyankopon na ahwe me so be dum pempen so de bia me ka se me nko aduro so nkoje aduro se me begidin eye awrade ehu mobro ene na aso me so ene me so ye ka nipa me ka ho eti me jase jama onyankopon wa wo ye nipa o ti wi ase a won sum nyame no fa homa nyame yakopon le betima boawo edi kan amenchia mehene bia wo di ni birthday o akra ye fe Nana Sope 1 Nana Sope 1 one time papa we say we star no kasa no o tawachi a obia ni ho no betu ni sa account Nana Sope happy birthday me gina Poleeno Multimedia so akase yakopon shira because o boy ye ho ban o dwen ye ho na se would do birthday ese Sunsum ma ho ofeja metimi ma ho ofeja wo Nana Sope happy birthday erade ma wonya 200 years na wonum nya ntutu nya kasa yakopon mo nyina che ya me nhira wo ma me san rehye me yankasa me godfather ono so odi ni birthday ono me hu ni da ba TikTok na se bi di agro TikTok ma man fo ni che o support me aye fe ni Nima odi ni birthday Nima bia obi yakopon nhira wate erade nto supangu so erade nhira wo yamu ma erade ma okwatente support me nti Nima happy birthday na me pechina o di ni birthday ni wa TikTok nti eni na ye ko support no nti obi anko follow Sunsum ma wo fe o TikTok obo hu se ma share life no na obi akọjọ ni Nima nti Nima me da wase no support out me nya me bu kotoje kwadna se akonya wo obi free camera no bu kotoje po be ko fom obeira kala ba mu kotoje so wa chia na wi me mu kotoje Nima God bless you anodo de nko anya de ewia se no ti he na se me gift about o support mo TikTok me hu ni da oti abroche no me chat no se ne father ewu enu nti me fa ka free Accra Kumasi to Accra e ko je na yie me come ya me ha me hotel for 2 days e ko ye ko support no me ba me Accra me se man wo o man wo ho enye bibia na yes ka relationship hu hia unnim de ba bo ochina o ka so mo onye discretion de enye won so nti nipa ya de ma ona so ye bia ma no na ono so ni ache anya hwe me so bi bo ni din wo Poleeno Multimedia achitin ono so na mfo bi hu ka o sumasi what I say eye Sofo Ogyaba yakopon shira no erade ma ne kwatente yakopon shira busua Sofo Ogyaba mesu minim ne pa to na ejuma minim no metiba ga se movie industry ko ba tu mi wom nti minim ne pa ewum se me yakora o che me mfiem but on se djuma de be tu bi mu wom na so no wo hu wonnim be bi a wo so ba e wo start ye e free movie mu so what ase sa ne ka bad kana ha no ye nipa bi mu ntia se wonya sika che wo ka se obetu wadwuma ni mana no wamu na ani bi na le ni Kwaku Manu ko ntokwa no so what ase ye nti ye fa ne sa Sofo Ogyaba ye obi a me ya meti hoyi me bu no e respect no esuro no me Ghana ha anase wiase na nipa me suro mo pa wo wiase me suro police me suro soldier me suro komfo me suro anroba me suro bia wasase so but me suro nya nipa ye ka so obi odifo ye ka se obi yakopon sa de obi so a fani die because wiase ye wo no e nya me dia enti mi hu so obi kwa kasa tia nya me nipa e hye me nipa ni me challenge ko me ba bo no na nakeka no because me for yakopon dia gro wasase we so onya me case ba so a e hu che bibia wo wiase Sofo Ogyaba ani Kwaku Manu so obi aminim no mani Kwaku Manu anante cheye mani Kwaku Manu sometimes you twa movie oboase kwa ye my hotel se ye nda hotel ho Kwaku Manu maame e wo oboase ho no ofiri ha so nya wo dia Kwaku Manu ka se okoda fia one ne wife okale na me so maka se me no mbeda na me no makoda ye je hotel ho Kwaku Manu obi am na nante ache Kwaku Manu ye Kristo ni obunipa ye ka industry we mo blom ho Kwaku Manu number 1 na issue no mate Kwaku Manu video ni me share o che na adwen say oh aye Sofo Ogyaba nya me nipa
na say Sofo Ogyaba trend on social media ono kwa be video say esi a wo probi o trend ya ono Sofo Ogyaba and na say me hu say TikTok oni nipa wan to bi di nkomo but Kwaku Manu che na adwen say me hu say bi wo di me Sofo atama be ye me ya e be hye me Sofo Ogyaba me hu say obi di na atama e be ye me ya e be hye me apart from movement me nim no say nyame nipa ti Kwaku Manu che na adwen say nka oh papa just time said you used to do social media muno. Inquire be fast wa sebi ubedi wa agoro because obi nya okasetia me dem hu se Kwaku Manu ka bia ma no so what I say but me share Sofo Ogyaba so interview say atete Kwaku Manu one number na own friend ka say father e pa cho se nkran say dey omusi di hu for social media no me se on kenye ono so je obi a che na adwen but amen ka asem nchiro medical course Sofo Ogyaba so rascala medical course Sofo Ogyaba so the Kwaku Manu kan ne kwa so no the Kwaku Manu kan ne kwa o ka se nka be yanka social media no on te so kakra ne kwa so no me tie interview na me wa asem ka che Kwaku Manu but me friend na wa amfa me call okay e be sin na won friend me back me nyim e bia na wa e be tight Sofo Ogyaba oba movie mu no no ye Sofo dada minimum kwa minimum be 12 years okay eni no ye Sofo dada na won sa anya Sofo say hiani eja won ho dada ye kire o ka wo de won sa je ko to ka bi se minister for by tintin bi mo se drum paint na to ma no enu bi eni na Sofo Ogyaba yusu Sofo Ogyaba wonye hiani enya Sofo J0T de pesika I'm telling you okay ni sem mo bi dada so be movie mu enti obakwa ye no satam ye agigidi but still na yehu na enam na Sofo de ni ekoto no na nka kire sa woni nsem because no ba say so otimi be chiche ska otimi to drink emaye so what I said here respecting a lot ene Sofo Ogyaba movie no wan hwe de le di wum te say edin ye sebi yenya said yes nim ye e movie me time ye nim Ogyaba but Sofo de na wodi no enenne apaja no wiase na atenka na me friend of friend na apaja no Sofo Ogyaba first ye ne wo ho no ma otima o tro ho asem egu pipa so pipa normal pipa na oda tu nim se otimi kasa na ja to me se wom enti fe no Ogyaba enti ne fe no Ogyaba enti za wote Sofo bi di bia to di mega so guy ana o ya homa so ye fe no Sofo Ogyaba but the Kwaku Manu kan right because na me ko TikTok the we are Sofo Ogyaba nkofo bi di na tam no all life na ono mo ye life ni we na say ensem o kan anya bi mu de ni na concern akora bi a so ko twa ni tiri yes so ko twa ni tiri o say o ma akwade nsom bosom we nyame nipa ana sebi ono no Sofo Ogyaba no wa nkwa frɛ akwade busuafo so tin so mo mfa akwade mra ayo mu no mo de ne koye asa wo dunsini no obi je yale fo ba ho utimi sare ye wadi so fo bire ye wa kon na konfo bire na ma konfo ba ye mu omo Ghana ye wa konfo ha nim se ya omutimi sare omutimi gini perfume ne ma enyim ne so konfo be na ebone but ye Africa fo no na ama enne no azafo na ba ma ye mu akonfo bi mu ye mu asofo bi mu so what I say aya wo na ade ne ba ye ana wa buwa no ana ho situation na wo mu na emu akora no ento ye boni be no ye to twa ni trimia so what deliver no yes what deliver no so no bi so timi je mi kuro mu nkran sa me ye buru ni se rubugu na se de ko le be je juice ni bi obesaw yale ye bi se ko nu timi ko di nkwasasem nkran sa ye buru fo ye mpe boni asa anwurafo bi asa anwurafo timi ye de so we yale se we ta kwa mu ma anwani bi betima jom ento Sofo Ogyaba me kwa me hu se ye di na tem no eye me ya hame baby Sofo Ogyaba level adu no e wo mu se ono ba movie no mu bia enti se opese o ye star opese o giti so what ma se enti en na still na sai ni je no wonemu but enkrofo bi ho no ni kwansa wo no mu yiyi enkrofo bi wo ni kwansa wo no mu di agoro small boy bi e wo social media wo ye Sofo ye se fa no Sofo osu bempa okuma Ogyaba obi ando pe na asem me bia me konto koma shatawali because me panasem me wa Sofo ebiro ha me konto koma omo Sofo osu bempa me konto koma me ya me Sofo request from pon pe ne ho asem papa we request from pon e kata mo ba Sofo die ma nyene
and sebi ono on social media overcome ministry on social media so ono wa serve Yakopon 30 years and Yakopon never do pempenso bi na kwase agimifo bi akokofo bi na obedi na social media so what am I say but Sofo Ogyaba je bi a wo de still na o pesa bat ye onkofo bi wo hono ma sebi ye koya gidi no first na bi a ye na ofre no mu di agro na agro bo no mu ndi sa agro no na sebi a me che me hu but say me ne di nipa hwe me me would be meeting no di agro but you say didn't with them abonti me celebrate me celebrate the me no obi kwa bu mi kwa fa respect ne mame sa Sofo osu bempai okoma Sofo Ogyaba osu bampa ketwa no akotwa no TikTok no a oti kuro furo mu no me ne nante kakra ye nante bebere me so ye interview ka Kwaku Manu aka asema ti Sofo Ogyaba ne Kwaku Manu kra na down Kwaku Manu frɛ no oboa so na nafo Kwaku Manu na nafo Kwaku Manu le we mu na frɛ no me say me ne fa adamfo ye fa no ye ntima nante almost 3 months and 4 months adentia ye say ye 1 2 3 program bi na ye ko da de by sebi amen kas asem che Sofo Ogyaba enye ni pa nyina ne ben wa ese otimo mo chance tentem okay na me ni pa bi obi ben wa eso mo ni pa ne time de me ka so otima se etiopa eso mo ni pa time ben wa ye se bi a o kuma woni nti woni se opra so ompa wasem because interview bi a boy ne ye no enye ni ma bi a boy ne ye no enim guase ne ba e be kan wo Sofo Ogyaba because so na wo din asem na osu bempa ka no unu se o ka de gu Ogyaba ho fi ana se o ka de mo Ogyaba o o support Ogyaba o ngu Ogyaba ho fi by boy ne so o ye Sofo but enema wo ye no eye nyema fi o ye nyema fi a Ogyaba enya we Ogyaba nya we nyema fi be no o ye woni nenam ndi sa nyema fi na wo ye no ye bondi e be ka se Ogyaba akora we kura na ye fe no Sofo osu bempa no hwe de odina ha ye na o ye na kora na wo Sofo osu bempa no mi busa se o ye na kora o ne nante ana oni nantin che but ase Sofo osu bempa no eye interview bi e bo papa na baso papa no ton sa frɛ no okay dem fa isi ara boy na ase opeso ye no ben papa no ase ba bi ase ofa say godfather because we need Sofo kotoa na wo so osu bempa ye niam fi ba men ka asem nkyerɛ me ti he ade a me pe owi ase pal da akina kopon amenye Sofo okay I'm telling you Sofo ba bla e be bla owi ase nyala ase me de bonsam Germany heaven wo ho ade bia wo ye bia no fo ni to ase nyakopon wo ho emfa ho ne bone ya wo ye emfa ho no kro no abo emfa ho no de wo ye so pe so sum nyame a se bu nyame ye wo no kwa so sika ye nyina na ahonya de ye nyakopon na de ma enti wo a wo sum nyame kwampa sa na wo mfa ma ase bia wo sum kwampa so sa Sofo osu bempa oye masem o de asofo di na to no ho so na ase wasa pe fame obeso wagidi Yakopon me ametie Yakopon na me yes star entari di awu kura na awu nyame ni pa otima wonye star because wo Sofo osu bempa wo fa hook up me ni tikam woni ni tikam osu bempa ko ba bi okofa hook up ni ge obi na lenke ma no me ni ko tachiman anya se bia me good ani ma se but onye Sofo ya rare me ma ni good ani ma Yakopon ni ma se na no ye life me kom ya ono life for ya me course na se ye tse be wo pese o tse se ono se ya obi so akuje sika duro ye twa sika ntwa ono o Sofo osu bempa no se wa wo so waji sika duro no bra ono twa betwa ana ono konfo bi debate na manfo gu so na me se me ko kire ma adwen se Yakopon pe hwehwe ni mu yes se nipa ono aba so be challenge wa wo right se wo so kire power o che nyame tumi ana wo ye konfo na wo te be bi na se Sofo bi so ba so be challenge wa ana wa but wo na se wo pre challenge na ma ho me am temi to ko bi aba se je wusi kasa no wo twa ni pa ni sika ye ntwa because wo me no nante se je wusi so mo nyame no enye nyame akwa na wo so Yakopon betuma yi wa ma wo bo se wo bu ni pa no betwa ntwa so betwa because wo Sofo osu bempa ye ko tachiman celebrities ye guys ye nya se bi ma wi o mo de ye na wo sa o mo se nkana ne tachiman meta wo se ko ball match na me na me de ko ye eya me na me de ko ye ono gu ma so tachiman enti me kura na me na me se da chim be se me ye Sofo no me no osu bempa no se bi obro so omro me so me wodi che no okay me wani monyam che no ye ka so bi wani monyam che na se nyimonyam because amanfo nnimme me du ba bia ye nnimme e bia ono Sofo mo ko taade ya enya Sofo je da na so bi ko hu so Sofo me me ko agyaw enti me hu no Sofo na dan so me di buo ma no okay e bi ko ada me che no
but now se me na me se me koto no because we nyame nipa but say that but me share ni suba ne ma onnam no no so for ko club so for ye ne bi chese ne ba ye me se mo wiase me se me so fa me ko plan se me am yakopon na mfre me e friends yakopon afre wo on be cho kon do fa so but wo je ndia so be se wo chese wo nya ne ma etre enti ne ma na wo ye no wo Sofo Ogyaba na akwan ne ho bata wo no di akwa we ye no obi a mo ne dimpa ana de ho ba be bata na ya TikTok boy bi o ye fe Kwaku Manu ana wo su be Ogyaba asem ye mo kan na se utumi se boy na nka bi amam die na Sofo osu be mpa ya so life TikTok obi e hwe wiase ne hwe en Kwaku Manu kan woni twase di Sofo I swear with God you sure I swear with God me to Yakopon I swear with God Kwaku Manu come on me check woni twase di ma me check I no e preach or TikTok no preach ya wo dia ka ko ma me check e ko fa wo ye so wo kese Kwaku Manu kan e mo de wo ye no bo ho sa kese o mi o kese me ya me se wo bo adwaman me no wan de bo adwaman wo ya hyewo ni ahyewo Sofo me se me wale ye me tuma so ba pe me je se be ma je so ba pe e wo ho ba nya me ni pa de on wale ko ba kra person na tran kra ntim fa ho nka no ya Bible che se fa wu be fa no ho nka no wale nansa e wo ho ye ni esu sa na ma no but wo ko Sofo ne de e na we din na kita wo no e ye Sofo kese bi di wo Sofo osu be mpa me ya me ko sami papa da me koto papa de me bu no on kasa ko for be Sofo ye Sofo nti wo ko wo se papa di kasa be president yes o ha be so be president o ye president wo se papa di o Sofo osu be mpa your friend say MPP ni your pento kwai kan Japan me am godfather kan Japan all be stand your corner ho vice president so corner ho mahama mu na corner ho opambo ti Sofo opambo okumase opambo ni nipa koto a and so opambo di da so na se wudi nkuragura e so no ko timi chiwtum na fro che won wo se papa ndi ogu ni mu ase ko so bi tipe na adwe be ko papa no so ase bi obehu videos ase bi aja wo kan e ma na yese ento Ogyaba hwe na nkofo bi wo hono ma ene Ogyaba mpacho wo mu se wo pese wo trend but trend we je nye e ma wa manfofo oni mu nye fom o nye ni pakoto a hwe ni pegu na ase Tidi Kwaku Manu kan ya right mami mu se we say enti say we Sofo this time say bibia kwakọ social media akwa platform Sofo ni video e fa ho e de kanya mesa ni bi kire amanfo enti say o use social media no na o de ya futuo o de motivate ankrofo a say kanya bad your bloggers baby o wiase your TV station baby o wiase but me radio station bi wa ofre me mko okay TV station bi wa ofre me mko blogger bi wa ofre me mko ko bi asa blogger na ofre me no me ni na hwe but ni blogger na we dem ko ba bia se me ya me kwa na me ko bo na ba na apeke okay what the channel okay your radio station bi wa ha en ko ba bia enti me kwa me kwa me na me ko bo na radio station wa akara me ti kuma na se me na me ma sa to fu e sa ko abramani ni 1 cd na me se ko bo na ma na ya pija but Poleeno Multimedia from me ko TV3 from me ko Metro TV from me ko Zion Fest from me ko ama mo 1 cd kwa me ko but a TV station kase a broadcast station kase me ko a e be sa bo me din kwa pija na me ya dimo GH page na me dimo musika bia o a month can mam 500 cd I call mo twi me ya me GH page ya to kwa me kama re chiro na me dimo musika 500 cd e ska bat me da ya me ha na me nyama me 500 cd enya me hwe but me hu se GH page se ba bia me ye program aba me so me din apeja am pass me ko mu no me din na me de ko na bo ma GH page peja GH page so din na won bo me so me din peja dem me ka so otmase pa enti Sofo Ogyaba obetima cheche ni sem but TikTok no obetima free pa be 5 na mu din komo but you obi ho kwala se oba mu a e wo so ka te ho film for you part on Kenyan sesem on ka sem bi e de ababeba so what am I say because me wa sorry na mu se me Sofo pa na nkwa bi kunto ko social media be ha me ma so le kono no because wo kwa so na so ma de ma Sofo no e bi Sofo no kwa ba kwa wo da form me ye star but me Sofo bebre wa me da form ade me papa dem pa bo ho because we nyame nipa
So what am I say? Yeah. Enti me Sofo Ogyaba Kwaku Manu wan fra okra na wo social media na wo ye nto so be fa social media so aka bibia kire wo but ne Kwaku Manu so sometimes let's consult me frɛ but who say Kwaku Manu of late I think say Nancy Kwame Eugene bo onwumi ama oka asem bi wo ma for H0T man say almost woni Kwaku Manu mon frɛ Kwaku gangster ono kwa no nim nyansa even the hardest equation no the man cry ma answer enye ono all right but am for say the way ankofo nsem ba wo si kan o kan bebrebe no asa eno so am for complain say asa obi asem ba this time Kwaku Manu be kan bi ye nyina ye ka bi what that ye nyina say social media ye ka bi yeah but on said the Sofo Ogyaba e kan Kwaku Manu nim no me Ogyaba me number okay one number can then come by me friend papa me ko interview bi e bi ya o ti bi say ma na how me so me kire ma adwen by me number but tin by me Kwaku Manu di bi me frɛ Kwaku Manu nura and now me frɛ no anopa mu ho on frɛ me back come me hu say Kwaku me be bi say e bi ya bi say ya fa che because am me kaze me ko interview wa ka FM me Kwaku Manu wasem nyani anje o frɛ me ye kasa settle case no your car me feel ye me panacha bi bia ye adwuma so atiase sanete and Sofo Ogyaba no de friend say o su bempa no on social media no page and o de nanum me peni pop brage Kwaku Manu kra me nim no frɛ me Kwaku Manu frɛ da be friend da be le we na say bia no e ya ho hye na wo do ho hye wo do ho hye wo okay say ya wo kan say de Kwaku Manu no na emire bi kwana Ogyaba kwekotwam Kwaku Manu je ne bag da be na wo ho wo na wo kasa so boa na wo ho Satam kwa ye kasa asem na unu wala ko bi kwa ma di Sofo yeah na sa se wu twan to o je ne bag da bai o je ne bag na wo yeah unim one thing about Sofo Ogyaba beka ye call chicheku premiering say minya no na mbuza ne Sofo was hwede we a wo si e social media so na wo si active na obakata wetime bakata board dress no say your places bi wo ho na okwa emphasis youth na wo so ye no say youth what you say and you say be oba social media oba TikTok na dia de na oba say the youth ni no obey bi na message ekuta no otimi di ma youth no what you say because TikTok squad baby ne go and you say ono so amfa ne ho amefra e be de nyame asem na timi akọ obo mo sa platform no so enti I was so here only problem sometimes ya artist kwa ko show a ya wo de empany for the Abasha African way okay ya wo de boys here yes me now for soldier for me ko di soldier tale na me ko perform stage na man for ni adwumi na ma woro me pɛ me ho asɛm entertainment and o kan wa right okay but say oba hoyi na bi ya okofa TikTok issue papa na no bi di watam e wo TikTok ne o won for the Jimmy ko won so akasa o kura o be feel say yeah nkoye Sofo Ogyaba me ka asɛm nkyɛw emre bi no otwa movie or frame me na be ka case e ko twa movie no ye we ska o de ma mani anso okay mani anso e share me ma 50 cedis ache e ko twa movie no aton so bia na aso ne wo no e ha me but na Sofo die na wo di no nti ama na ha me okay e di ne da no so no so so mi ya me nipa o be twa na ade ama no ma 50 fa kan ma ne ha e blessing e nshira so what the make can but your name say wom yeah but was it matu asepa can I so jam kwa no the man e ha me but me ti wono e di ne da no so Sofo Ogyaba do ne ya me go sana wono ama na ha me okay afa je ya wono na mu ni na dwiri ye me dwes ha twere ya wono na firi mu ma me ko ska no ko de share me nsem no me bompa igusu papa we all this cash share me nsem so firi nyame a yakopon ma me nyeska because onye ni pakoto onye Sofo here ni if you unyaska oh sana de ane de make say yeah life here o de yesu ye kure nim okay so what am I say okay and this can I make say me nya no ba nipa na o de ade ato me nsem no okay me gini di agene ngo sedi okay o mo mpa ye ma me da yeah but the di na so ne respect ne I say me hu say dem sim package no but just what am I say matu asepa but san ko onye Sofo a e bi kwa ka me kama adwa ka me kwa say o ma no wo me kama adwa ka me kwa say bia o de o me ntimi charge o ma no wo ho but me di ya o me mu e bi efi o mi hia okra na me ntimi ni mu ma and next time wo fe me bi ma me mba but anyam so nya me di phone do fe me 100 times am e kokko because me bu sna no bu adom no
but a beer over social media, and be on him crown club, then calling them Catatria. And then I'm Miss Shaw, Miss Many, I respect now. Yeah, okay. Maybe I'm a come as I say, we are comfort, and I will soften out Jim this our power to me. Nobody do whatever, and maybe let them be, but I'm not the Sunsum body show. Working in panel. Son of a me somebody before. No, but somebody did my Tamusa media, me free, I mean, yes, I mean, cash. Me, I'm a summon, I'm a gentleman so power than you. Let's young. Not the best one, son, I say that's what I want to remember you, like I say, but you two men like Cassano. And say, and social media, and Obi in through penny, Obi so be a sending point to say, I am for a software, no Obia court, no a cousin time, no the atromo, penny, no a crabia coach. No, I can't time. This time, no, I said, I don't know, social media, you to know, platform, be I say, you more dianka sanga. I said, we don't go far away. We don't know cancer more. Here, and not been a Sofo Ogyaba there. We've been so Sofo penny. Now, about TikTok, on him cry, a video, cry, say, on him, Gia grow crowder. Say, can you tell me? As some of my kind of say, social media, homo be a. But the other young one, okay. Maybe I'm a castle. I hope I see here and somebody come and they foot you, they be more fat. I'm out for sure interview. Yeah. To me, no, you be a castle and answer. Maybe I'm a second as sick of 4 and walk down a hand. First, no more yes, and but see almost yes, and your man. Almost now, I am a boys in the schedule. Oh, two more boots in 4. First, no, the ones in my mouth 10 years ago. Despite financial wounds, despite the kind of tremusia, almost about social media. Yeah. I'm telling you, but a next Cafono church the G-Wagon. Baku for Petit or G-Wagon 4. Baku for will be see few crowns out of an interview, guy be a minimum baby, or chilly fee. Guy no word doom honor. W.A. if you are watching if you could walk. It's a credit to Honoma, or bed just say. Monsieur Passem, yes, about Paris. On you say, we could school. Namintie, na blah, just by our truth trouble napping. Yeah, but on this, how do you know? Sikana Obetchena, who didn't know Betchen, if you cast up to so maybe. On Brenna or Bren. Yes, a black on do, sa age now, one on Beho. No, could be a Kuku mammy. Minimum be or Kuni mammy schedule. Wow. And the boys will be a poor mammy. Obo cannot the range of no the Benson. Omu youngest, no. Nina ye the penny for the social media. And now so for no more cast, near Chilfie. Nameson Pessania Mano. One nam now thou can be who simple. But to pass out some more being say, me ye say. Yen, sir. O mother chest and your money now, but now one food na pound to you, our money baby da. Obi ti one room see a make a small boy. Our moon, some okay, I will be some of them rehab. After a moment, one call my pay, my mom. No man, of course, no, near just social media, check us, new fear. And more than a mobile Ghana. Support better more bob. I never be an apine, but you see, I would that Jim Coffee be free was open something some. We see kind of way and I'm off with Japan, so many donation to the foundation. Obi tone so crown. And you'll be the no, I just and watch it tone. Then so pure water tobacco say 50 pesos on the 10 pesos. Oh, you are sending baby the walk or that circle, bridge and or could that kid and tontum circle, you know, or your less carry when you know 20 cents at the coto. But one also just a you know, said what's the apartment bear 100. No back was someone who did not come to so many baby that you were show for Ghana and say, yeah, and then the pencil about show. But you'll be in the bush, maybe you bush 30. Me call me bush and you be and so no one who want to school. I do my capacity for certificate black. When you be and just so could not come back show, not the best friend the man or the best friend the money. But to be a worse, you can no friend. 7 years soon, so no one say, would not fear 1 word and not to say what to for what pay 200 million with your man. So find Juma. Often near Juma. A Juma or Yano. Next year, Robert Share. Who you are, that's our cost. I bet I'm born in the same month. That's one year. Yeah, because some of it 200 million about the beer container. Oh, yeah. I just a pedicure and it says, come over just a wonderful.
de bi Sofo Ogyaba na edi o matam ende o person be draba ashawo ashawo ni timi ko gina kwa ho na numre 9 obetime gina sa ba ha chefo na oni customer na nso to no mu gina mu na me somo no enye aso dem a ko ba afoje kese obetime ko ba afoje 500 million but no see a dan 5 billion dan 5 billion na we see no bo so bia wo bon ta abodan onye yele ne mma mu ko ye pa na obedi enche asase we na asase ye tu omo enti wu na wo si sa dan 5 billion no won't be 100 million kwa mo ko ha dan yeah sanya me somte ni social media obi epedi obi apese ye hu no but nipa ni su no enye su otime buo nipa yeah me a me to no ma me so la me ko cheche aduane ma ye nua no mo da kwa ho na se me ko yi prison fo me se ko mo aduane prison sunsu me ni ka za ja me pe kwa ye ka because me nya show bi a me charge 50 million no ko bi a ko dey rent car from Kumawood to Accra je bi o ma je 1000 o ko di 3 days o beto petrol o ma ni scan share ana me for scan ko to car but my kai be na me free se me wura movie mo na me anyufra 46 cars na magidi na me dan tabo dem but enye me no bi me ti atome na ma me se bom di enti se me susu nya me bo na se me nya 20 million bi na me nya 1000 kan ma chem mienu na me jaka ko bo nya nka fo de bi nya nkopon e hira me na me hira sa na tie so what must me see dan mo asase ana me ngo simi dan but life na kan enti ye mpanifo no mo ga na me sere mo ye bibia na ese mo show social media ana wo ye panimu a ye bu a se ya mu bi ma ye wo na wa ye because o hene entimi nkogina disco o hene entimi nkogina patashi bank twa patashi o me yasoma ya koto da blend no anom ene wa bo a no nkon ni bo abo but ko jona se me no ko no ma o hene pa me pa wasa asa to me no wi patashi o buo bi anim biem so what mase etimi Sofo Ogyaba okay me panichewo Kwaku Manu kasam na se hana on fan channel okay but Kwaku Manu can the right way okay Kwaku Manu e kan ye di o ka che Ogyaba no e ne kwan so no but e bi a fair one fair no e hard me ye be Kwaku one number fair ne panachewo me Ogyaba me ni number can me buy can me friend because me say ne be kan WhatsApp yeah but me ni number into what ya me so ma dream chire no okay me so me jire no all right me pa chewo o person o trend ya me pa chewo Ajagrada ono obeji atama ono no la no so ko de sa block nation yes we block nation tawale oni de oye stombu aso obeji atam sa ko je meji atam ono so woni de so what ma say to Sofo Ogyaba also person bi a also ye o social media e pa cha wo twe akra wo je o be kan nipa beji wachi ba so what ma say but woni nkwankwa bi koji ye na Sofo osu bempai no papa ka na se osu di akra che ko ka de ya ono ya akra level odu nu onduru bi te me sena on hwe ha obesi adi na agro social media enye obia na so ma chance man ene ne kasa okay so e life no bi ba so nipa ne ba so po cut life no because nipa ne tipe no okay all right we Sunsum awon fe de ono so na dwenche won koma ye be die concerning Sofo Ogyaba ene Kwaku Manu issue nti aha e de nkomo ne be me nka obi o say wo America wo Canada wo USA no send this car ba lemfi say first time and I was send this car or the $100 account and I was sign for promo code Poleeno Poleeno na odi show code mu a and also or the $30 account na say lemfi $130 at the account sika o say this keke and I was send it who send this card kwampo you are also expressing love and support for your family it you lemfi na first send usika gida efabra Ghana lemfi so betimi transfer sika at the about mobile money wallet so and some bank account so omne kuta the best rate on the money transfer market. You know, the fresh boy Papa J password and handle camera at the BBA. I'm from my number to Ghana. Okay. I'm on for here. Any social media handles no. My number is 0546. All right. 17. All right. 12. Okay. 83. 0546. 17. 12. 83. All right. We have a program be a bit my friend. Program be a way be a bit my friend. Okay. And I'll cut TikTok so I bet my follow TikTok. And say be dia go my mom for the TikTok pa. Okay. E Sunsum ma ho fe. Obo Sunsum ma ho fe TikTok pa. Wo se be ho me Facebook page Sunsum ma ho fe. Me Instagram bia e Sunsum ma ho fe. Me YouTube nko na Sunsum a ho fe TV. Me chia Poleeno Multimedia fans. All right.